Kua pā atu ngā mati hao ratarata o hene mahuika ki tētahi o ngā whare ako o te kura tuarua o ngā roto o Rotorua. Hei tā ngā whakapai o te wā, nā te ringa nanakia i tahu. No te haurua mai i te tekau o ngā haora o tērā tupō. Rā ka werohia te poraka whare o ngā mahi tai ao o te kura nei e ngā mati o hine mahuika. It's devastating. We've spent the last 3 years renovating the complete block. It's cost well over $1 million of taxpayers' school money. And in 2 weeks' time, we're about to open a brand new physics laboratory, chemistry laboratory and biology laboratory. Au we taukiri e kainui te aroha ki ngā tauira o tēnei wā. Kua he te mahi ki tēnei kura. Kia mātou ngā kaiako o tēnei wāhanga o te kura. E ono rau ngā tauira o te kura o ngā roto. Tērā te umere nuina e nei mahi mōrikarika. Ko aua tauira ke e ka rongo i te ngau o aua mahi. Koinei te tahi o ngā me ki tuahuatanga, ngā pēhitanga me ki ngā mea kino e pāniki nei o ngā mahi. I nā wera te kura a ka kati te kura katoa. Karekau he wai, karekau he hiko. Tō rātou puku mahi i tēnei tau ki te hanga ngā mahi, ki te mahi ngā mahi e pānaki ki ngā unit standards. Ko ngaro katoa. I tēnei wā kei te rangahautia tonu e te ture, a rāna te ata i tīmata hea i tēnei ahi. Engari ko tērā tonu ko te pāpauri nui, a rā mēnā i tīmata hea e ngā tamariki o tēnei kura, o tētahi atu kura ke rānei. Kei te pukuriri a hau ki ngā mātua, o enei tauira, i tipi haere, e haututu haere ngā pō. Kei he te wairua, kei he te mana. It just makes me wonder why these kids roaming around at night. They should be at home. O te mea ke kia tere kitea te nanakia. Ngā nanakia rānei, nā rātau e nei mahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.